खुरमजरे ISTV पाउमियंग ताबीरबा सिंगु तराम नोक्चरे हौजि मरोइबा पाउ राहुल गांधी ना केंद्र तरेतगी अपस्पा लौथोकले हाइना लाना फोंदोकलंबा अदु प्रजा सिंगु मिनंबनी हाइना बीजेपी की प्रेसिडेंट चावना फोंदोक्रे सा सन सिंगिसु इंश्योरेंस याउदुना कानाबा लौबा याय हाइना वेटरनरी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ना फोंदोरक्ले अमदे SSU सिंगजमैना नेरोका संगाफंबु माइथिबा पीदुना फर्स्ट लेट एलवेगा चंद्रा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल चंख्रे हौजी मपुंग पाउ हौखिबा मार्च की तांग 18 दा AICC की वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी लाक्तुना मियाम तिनबा मिफम अमदा मणिपुर दा लॉ एंड ऑर्डर फगलक्तुना ग्रेटर इम्फाल की मनुंग दा लैबा केंद्र तरेतगे अपस्पा लौथोकले हाइबसे प्रजा सिंगबु लाना लमजिंगबने मिनंबंगांगिबा सी चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना मियाम दा लाले हाइगदबनी हाइना बीजेपी की प्रेसिडेंट टेस चावबना ngasi पाउमिसिंग दा फोंदुखरे मणिपुर पीपल्स पार्टी ना बीजेपी दा इनर अमदे आउटर की कैंडिडेट अनिमक्ता सपोर्ट तौबगा मरी लेना पांगथोकपा पाउमिसिंग उनब अमदा वफमसी महांग फोंदुखिबने MPP की ऑफिस दा पांगथोकपा थौरम मदुदा MPP की प्रेसिडेंट शोभा किरण नॉर्थ ईस्ट इलेक्शन कैंपेन कमिटी बीजेपी की इंचार्ज PB आचार्य अमदे डॉक्टर RK रंजन सु सरुकिया खे PB आचार्य ना फोंदुखिबदा हंदक पांगथोकदौरिबा लोकसभा मिकल असिदा रीजनल पार्टी कयाना सपोर्ट तौरकपसी यामना माई पाकनबगी खोंथांगे मसिदा थागतपा फोंदुखे टेस चावना मखा तारदुना केंद्र तरेतगी ममिंगतगी ओइना डिस्टर्ब एरिया लौथोकपबु आफ्सा लौथोकपनी हाइना मियामदा लान उहनबा असि खंगदुना ओरमलबदी कायदे खंगना हाइबा ओरमलबदी मियामदा लाले हाइगदबने MPP का BJP का चटमिन्नबा सिदा महाना नुंगाइबा फोंदोकलदुना प्रजा सिंगना यादबदगी जून 19 की थौदोकता विदाउट टेरिटोरियल लिमिट मतमदुगी NDA सरकार ने लौथोखे कांग्रेस सरकार ने दे मणिपुर की प्रजा सिंगना ngमखैगी यानिंगदबा फोंदोकलिबा असिदा करिगुंबा अमत्ता थबक पाइखत्ते हाइना मराल सिखे म्यांमार दा मणिपुर की लम पिथोकपदा चीफ मिनिस्टर ना सोई तौकी हाइना मराल सिखे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की पलंबा करमना राहुल गांधी ना मणिपुर प्रजा से पंगेदना हाइरिबरा राहुल गांधी ना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इम्फाल केंद्र डायरेक्टर की कांग्रेस ना होदुना लौथोए हाइबसी नोकनिंगी यामना हौजिक फावा एक असे पार्लियामेंट पुखत्री एमेंड तौद्री मसेट बोरसु रेक्टिफिकेशन बोरसु करिन तौद्री करमना इम्फाल सिटी की मनुंग तरेतगी केंद्र तरेतगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक लौथोए माना हाइबनो कैंडिडेट होरिबा श्री महिनाना मेंबर्स होरिबा MP होरिबा करमाइना मदु मयदा हल्लगा हाइबनो होना मदुदी हाइबम थोक्तबा एक एमेंड तौद्रिबा रिपील तौद्रिबा एक अंबु इम्फाल सिटी दे लौथोए हाइबसे अरानबा मणिपुर प्रजादा यामना खंगदबा मानबनि नत्रगा माना खंगदना हाइरुजारा मसे मणिपुर कांग्रेस ने सेंगदोखदबने MPP की शोभा किरण BJP असि लोकल एडजस्टमेंट यामना हाइबा पार्टी ओइबना माई पाकनबगी अचौब मरम ओइरे MPP ना BJP दा सपोर्ट तौरिबा से तोंगान बा पॉइंट मंगादने अपस्पा लौथोकपा इनर लाइन परमिट चनहनबा लाइरबा मुथतुना करप्शन लेहंदबा अमदे मणिपुरबु स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ता याहन्नबा वफम यावरी फोंदुखे कांग्रेस को माइथीब पीगदबा पार्टी कनानो BJP नि असेंबा कांग्रेस की महूट सिनबंगदबा कांग्रेस की अल्टरनेटिव कनानो है BJP नि मरम सिना अखोइन उरिबदी पार्टी खरदी अखोइ लेपाक मणिपुर दगी मखोइ की पार्टी दुने हनुम सिगी फिमलाई मसिनी अखोइ अहान पॉइंट मरमदी we love our state Manipur more than our own party MPP because to save our Manipur सिगी एजेंडा से कोई चंगे बनी BJP की इनर मणिपुर की मिरेप ओरिबा डॉक्टर RK रंजन ना BJP ना भारत ता अवन बा पुरकनबगी दमक लांथेंगनबने नेशनल बाउंड्री ngaktuna thamba corruption amadi aran ahui kaya gi system asi hongdoknanaba wafam yauri haike The BJP also stand for the territorial integrity of the Manipur, and that's why we are so happy, so that people will be very happy that there is two parties to save the territorial integrity of the Manipur. It's one of the most important and most historical event is happening today. मियोइबगुमना सासन सिंगिसु इंश्योरेंस याउदुना कानाबलव याय हाइना वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी की डायरेक्टर साइडोखुम जौटेना ISTV न्यूज ता फोंदोरक्ले हिरमस्दा रिपोर्टमा
डायरेक्टर न मखा तारदुना सासन लोइरिबसिंगना करिगुम मतमदा सासन सिबा यावरकपदा अवाब कया मायोकनरिबसि खरदंग ओइरबसु कोकननबा इंश्योरेंस यावगदबनि मतम अमदा थबक सिजनबा खक्की ओइना सासन लोइनरंबा अदु ngasidi संगोम अमदि चाननबा सागी पोथोक पुथोनबगी दमकता योकनरगली अचौब सेंदानफम लंबी अमा ओइनरगलब मतम असिदा सासन लोइबसिंगी मटेंग ओइननबा सासन की इंश्योरेंस यावबदा वेटरनरी डिपार्टमेंट मटेंग पांगली हाइखी as a new India insurance company aduga Oriental insurance company kambusna ekoi sasan majam se insurance to bajabani adu niyam dismai to gadobani suppose cost of insurance di 5% of total cost of animal slow gadobani khudam oina suppose jersey ma gi maman se 50,000 oire insurance premium pi gadobaje 5% of 50,000 that means 2,500 insurance premium oigedobani plus service tax 12.36%, that means 309 total 2,809 rupees insurance farmers na pipam thopani oiresu 50% of 2,809 se farmers na puthokani another 50% से कोई की डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट तो गदबनी मागना मखा तारदुना मथंग सहीदगी इंश्योरेंस की थिफम थोकपा सेंफम की चादा मरफुद्रा डिपार्टमेंट पुथोकलगनी करम करम साबु इंश्योरेंस यावब याबगे अमदी मतौ करमना इंश्योरेंस फंगदगे हाइबदु मखाताना खंगलगले मसिगी मखादा कोई की इरोय इंश्योरेंस पीवट तव जारे केटिल जर्सी रेड चिंडी इवन लोकल काउ फाबसे इंश्योरेंस पीबा जारे अदुगा बफलो सु जारे ngasa hebagumna aduga mithun su insure to bajabane aduga hameng jaw sima jam su loi ma cover to bajabane aduni na farmers ma jam sina masigi insurance policy se pajuna take up to rabadi amang balai dabani in case farmer amanna magi sasan se insure to rabadi leina gi damak su preventive मेजर फजन लो बदर का लेरे अदुगा करिकुम नावर लेरबदी डॉक्टर कंसल्ट तौरगा फजन लाइजिंग हनलगा ट्रीटमेंट पीगे दोबने ओरेसुल लाइबक थीना करिकुम सीरबदी डॉक्टर कोरगा वेटरनरी डॉक्टर कोरगा फजन एग्जामिन तो हनलगा पोस्टमार्टम तौरगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोई रिपोर्ट तौरगा तानरगा इंश्योर अमाउंट से दुम फंग बजाबने ISTV News की दमक आइखोई की पाउमे निंगथौगोंजम सनाजाव मैते के लोइनना पाउदम जरिब सुनील कुमार ISTV News इम्फाल MSCP की MLA सिंगना कांग्रेस पार्टी दा यावननबा होनरकपबो सगोरबन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी महिला कांग्रेस कमिटी अमदे यूथ कांग्रेस की अपुनबा लीडरशिप के बिहुत कांगबु अमना MPCC की प्रेसिडेंट गायखंगम उनादुना यानिंगदबा फोंदोक्रे हरे चीफ मिनिस्टर अमदी पार्टी प्रेसिडेंट अनी की अयाब यावदना अमसुंग केंद्र सिंह की अपांबगी मायोक्ता MSCP की MLA सिंह लौसिनबा तारबदी ब्लॉक कांग्रेस के वर्कर सिंगना राजनीति की ओइबा खोंगथांग कया संगसिनगनी हाइबा वफमसु चीफ मिनिस्टर अमदी MPCC की प्रेसिडेंट अनी की मफमदा मयेक सेंगना फोंदोकलमने हाइना सगोलबन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की चरोल अमना खंगलगले मैंग इम्फाल केंद्र तृणमूल कांग्रेस के बीरेप ओइखिबा कोंखा मंगलेम की मचानुपा रविंद्रना बीजेपी दा यावरकपदा महाकपो हराव तयामना ओपगी थोरम अमा हेड ऑफिस ता पांथोक्रे थोरम अदुदा बीजेपी की प्रेसिडेंट टेस चावबा महिला की प्रेसिडेंट अमदी डॉक्टर RK रंजन सु सरुग्याखे कोंखाम रविंद्र दा हौनबी मतुंग इना बीजेपी की लेंयान फी अमदी बेस न चिंगबा थेतुना इकाई खुमनबुतखे टीएस चावना फोंदोखिबदा मैंग इम्फाल केंद्रदगी सेकेंड थर्ड अमदे फोर्थ ताबना चिंगबा मियोय सिंह यावरकपना केंद्र सिदगी बोट यामना फंगनबगी मरम ओइरे मसामक MBA लोइदुना UK दा थबक तौरबा मिसक अमना बीजेपी दा यावरकपा हाइबसी अनोबा इनोट अमा पीबगा चप माने हाइखे डॉक्टर रंजन नसु हौजिक होंगलक्लिबा भारत की राजनीति की खोंजेल असिदा बीजेपी की अचुंबा मायोन लाकलगनी हाइरदुना अते वफम सिंह फोंदोखे कोंखाम रविंद्र सु हाउदी आनकी कोंखाम मंगेरुसि मसा बीजेपी का यामना पामजना संदिरपा असे याम वेलकम तबजे मियामबु ngak senanaba leiriba पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिसर खरना
Sakti lana sizinaduna praja singda fajadaba wahi wata amadi yengba nungaitaba thawong kaya utlibasi makok thongba police official singna yengsunhaningi haina All India Mahila Congress Assam Meghalaya Tripura amasung West Bengal gi hana secretary in charge ki thaudang purambi Punam Rani Wangkhemna pawmi singda phongdukre ngarang numijung ba matung pung taran thoi makhai rom tarakpa aduwaida BT Road ta traffic ki thabak thoram yengsiliba taret suba MR gi deputy commandant Victoriana ma ki gari tinted glass sizine haiduna miyama mangda mangonda phajadaba khon sizinaduna masada aso apan nangan khiba thodok adugi matangda IGP Law and Order Clay Khongsai da matik saba miyeng sangnana ba Gerald Pisinkre karigumbai action lokhatrabadi ain gi oiba mateng logani haike mahak masana tonglakpa CRB Honda adugi tinted glass oiriba adu company gini tonganba amuba plastic napsin banati haibadagi mafam aduda duty taramba police officer amana thadolaklaba matungda amukhana Victoriana fajinduna phajadaba wangang sangang amadi thawong kaya chatharkhibani haike sida mana ne ko gari se hekta gari ji mamang da chang aga ke check to bra kai to ko ada ai driver ko driver sida na वो पीछे वाला साहब है ना उसने चेक कर लिया जाओ बोला है अदुगा अदुमाइन हाई बसिदा माना हे आको आओ गई कुमो काइन तो मासे लाव ए बको कोइदा लाव रे बयाम अदमाइन तोगा अइना तसिंग अइना हाइनिंग दी I want to bring this मागी misbehavior मागी rude behavior माना मयाम द public तो तौबा atrocities मयाम से आई higher command मयाम से द आई खंगनिंग है College Singi Walawri by allowance Sing Pitokpaga Luinana State ki higher education da mai onsin gadabani haina All Manipur College Teachers Association as Chief Minister Okram Ibobi amadi Education Minister da Aiba Gerald Pisinkre hade Anongba UGC regulation sarkarna adopt tawkiba tha taruki manungda state government ki oiba thokadaba ordinance athuba matamda thokpiyu haina Gerald aduda khangankre hade Hu thanglu bani haiba nupa ama Rims Hospital da laikanaraba matungda makhata na Siza Hospital da layangraba matungda laikanaba ngamdana ngasi laikhidraba mi adudi MD Islamuddin chahi kunithoi apokpa Hezamuddin soradagini mak laikhidabagi matangda ngasi Manipur Press Club ta Muslim Council Manipur na sinduna pawgi mifam ama pangthokre wangang khiba singna phongdok na khibada Islamuddin na lupa lising nipu puraga mahaki khaina duna leiribi Rahamani gi Thawalitan pokpida leiba yumda ngarang sana handokna bani haiduna chatkhraga nupi mayumda hu thakle haiduna nupi mayumgi imung manungi miyoi singna khangalakibani Mahapurims Hospital da laikanaraba matungda makhatana Siza Hospital da layengbada laikanaba ngamdana ngasi laikhidabani Islamuddin gi apokpi ibesana maki masanu pabu khaina duna leibi nupi mayumda chatkhraga asiba hakchang oina sinarakpasi pende phongdokhe Muslim Council Manipur gi Secretary Haji Arafatna misi asigi matang da government na athuba matamda achumba puthoktuna maraleba sing chairak pinaba phongdokhe ma da buta ka do no ka mai to ma si de do no ka e ba ground no ha si bari ko case ka bari na ba si de ga kan de se do ne ba chumba ni ba ko council ki ba de National Repository of Open Educational Resources ta yauri by electronics ta mieng thamba Information and Technology gi numit mangani gi chatharakhiba orientation program lamphel da leiba SCRT gi multipurpose hall solution kre SCRT gi Central Institute of Educational Technology gi makhada SCRT na sinba program asida oza amasung oza singi trainer kunmangana sarukya khe CPI Marxist ki luchingba comrade Moirang Them Nipen Singhana khangongduna leikhidabada Communist Party of India Marxist Manipur State Committee na awaba phongdorake mahak Manipur da SFI linkhatnabagi maru hunkhiba misakne party asigi thabak thoram kayada achoba thodang lawrami su haire Right to Education ki makha da mipung khudingmak lairik henana ba sarkar na khongthang kaya lokatlagasu Manipur da laiba private amasung mission school singi authority amasung agent kharaga manaraga angang sing ming chanbagi mingda sendal lambi oina sijinnari haina Student Union of Kanglai Pakna phongdorakle Kwagaiti da laiba suki office ta pangthokpa pawgi mifam amada General Secretary Ashok Kumar Thongam Chana masana masabu Nirmala Bas High School gi agent oibani maki oiba kota lei haiduna pisum oinam leikai dagi nongthongbam gana sang kauba miyoi ama hairangoi thongdagi waikhom bedizit ki machanupi mingchangani haiduna haukiba mamang sahi gi December da paisa laukhraga lotuna leide
हिरम सिदा स्कूल अमसुंग घनश्यामना मार्च 15 फाउबगी मनुंगदा मरिक चुम्बा वारोल अमा सुकी ऑफिसदा लाक्तुना थमलगदबनी हारे घनश्याम निर्मला बास पीब कोटा कम मखल कोटानो माजी स्कूल ऑथोरिटी का मरी लेनरीब्रा लेनद्रीब्रा अखोना थीजनजरुबदा घनश्याम स्कूल ऑथोरिटी का मरी लेनब मिसक्सु नते तबदबु घनश्याम गुंबा मियोय क्या क्या स्कूल की ऑथोरिटी ना अखोगी एडमिशन की मतमदा फॉर्म फंगनबीदमक्ता लायरब प्रजा सिंगी मचा मसु कयादगी लायरब प्रजा मयामदगी ई चुपनबीदमक्ता यामना सिंफम खुंगतबा ngamba aduguma agent kya thadoknabra हाइदना सुपना कोचिंग नमजदे मणिपुर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी लायंगफम अमता लेट्री हाइना स्टेट टीवी ऑफिसर डॉक्टर वाई गोपाल कृष्णन फोंदोकले लमफेलदा लेबा स्टेट टीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा मागना मखा तारादुना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट डॉट की मखा दा पीरिबा हिदाक फजना साहोदबदगी टीबी लायंगनबा हिदाकना फन बंगमद्रबा टीबी मखलसे लायंगनबा अखन्नबा मफम चंगे चुराचानपुर दा अमा साबलुसलकले जेनिम्स दा अमा थमननबा खन्नबदा सागतपा होबा ngamdana leire Manipur da drug resistance TB na naba mioi marfunipan programmatic management of drug resistance ki makha da layenge TB gi hidak phajana saduna laina ase muthatna ba pandam da Mars kuripan da kuntrahum doirak suba malem gi TB numit Manipur da su pangthukani haire akoi globally koi pithri sida million mapan mu TB sinai chahi khuding gi sigi manung da million ohum de akoi treatment se tau de treatment tau bangam da facility lai da ba masi karamba mahum da oigi hai ta di akoi gi backward oi ba country da maru aina migrants kumba migrants minors drug addict ko sexual workers da moi ayamba poor section of the society se moi da ayamba oi ba Numitra mangani sa tagadaba National Handloom Expo Palace Compound dalay ba iboyama sumanglila sanglenda nga sidagi hokre. Development Commissioner Handloom Ministry of Textile amasung Manipur Handloom and Handicraft Development Cooperation na sinba Expo sige hawdokpada Commerce and Industry gi Director B John Talang Tinkuma Weaver Service Center gi Assistant Director Sandeep amadi hanagi Additional Director B Twalthang su sarukya ke Handloom Expo sida Manipur gi district singdagi handloom stall humphuma thoirom na saruk yare awang nongpok state ta textile gi pothok sing chawkhatle handloom gi pothok sing ase lebak asigi atopa mafam da pangthokpa expo singda mapung phana saruk yahanningi haina Sandip na phongdukhe Lagliba Lok Sabha Mikhal ga mari leinana license nongmai sing anak police station singda thamjilna ba khangan khibagi mayukta khulai makhata na paige haina che pisalakhiba khudingmak yararoi haina district magistrate Imphal West na order mathokre ECI na piba ayabagi wangmada oibana application sing asi kakpane makhata na license nongmai sing khudakta mari leina ba police station singda thamjilna ba khangalakle भारत की प्रेसिडेंट ओरंबा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर बु मैतेलोंदा डॉक्टर सोइबम इबोचाना खांबी मैगी मसा सिंह हाइना हंडोकपा लाइरिकता साइटे अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड पिरकपदा एडमेचर रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन ना नुंगाइबा फोंगलोकपा ओइना आइबा डॉक्टर सोइबम इबोचाबु मणिपुर प्रेस क्लब ता तरामना ओखरे थरमसिदा आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर डॉक्टर RK निमाई SSB की CO ओरंबा L Krishnadas Sharma Manipur Olympic Association की Secretary General L Manglem RFM की Vice President G Bimol Kumar Sharma सुसरुग्या के Association की President ओरिबा DIG Rens Dr. Soibam Ibosana Saite Academy Translation Award Akoizam Chauton Raskumari Muktasana Award 2010 amasung President Police Medal for Meritorious Service 2014 Panglakpada Association na Kudolpot Piduna Ikai Kumnabot Ke Dr. Soibam Ibosana Prithibi da Lairiba Masak Naiba Miyoi Singi Punsi Wari Paba Mahakya Pambane Dr. Kalam gi Punsi Wari Parubadagi Maiterol da Handoktuna Miyam da Khanganing Badagi Lairik Asi Fongbane Mairoi Singna Pahaning Badagi Mamal Tangkai Taduna Fangan Ke Lairiga si fong laba matung numit kharani lairaga kopi phangkhidaba asigidamag nungaitaba fong laduna makhata na namduna miyamda phangalagani haike ni amagi hawrakpadagi poglakpadagi na loirak wagi aduga moina karamai koirak pa sa ayam khangni
अदा खामी बई मसा सिंह हाइबा लाइसी पारोगा रामेश्वरपुरम दा पोपा मी लिसिंग मंगा खत लेबा मफम दुदा पोपा मुस्लिम सु ओइबा माना मस्जिद ता लाई खुरंबा चलिबा माना मतम द लेबा हिंदू की ओजा में मरत सावरपा हिंदू का मुस्लिम की मरत खेनबा लेतना माना करमाइन लेरपा मधुरगे हो Community Health Center Yaripok ki akoibada yum amadi dukan sagatliba asida Yaripok Nagar Panchayat local MLA amasung mari lainaba miyoi singna miyeng sangduna rasanti amadi kanglup ki wakhalol thadoktuna praja sing yai fagadaba mawongda Community Health Center asigi asengba saktam adu ngaktuna thambiu haina All Yaripok United Club Organization thadorpa cherol amana khangalakle Aspapel Picture Production gi nauna puthokadaba Manipuri film Huranba ngasi yumnam khunongda yaifa thongni thoram pangthukre film asigi director na jingkhai thokne producer na kaka amasung swami ne thoithoi amasung ratan lai na film asigi maru oiba saktam langle Supreme Court ki order amagi makhada gari ki glass da amuba napsin basing Manipur Police samadi traffic police na court ki order adu chana hanana ba gari kaya dagi amuba film paper sing longthokle adubu mathau pangthokli basing na VIP achawasang singi nakna ba gari dadi government ki order asi chana hanba ngamdre haina Friends in Need Association gi cherol amana phungdurakle one way thugaiduna laklaga lambi mayaida gari khamjinduna chathok chasinda akaiba pirabasu phamnaiba oirabadi wangang ruba yade company na sabada yaurakpa glass oirabasu Supreme Court ki order thugairabadi madu phaba natraga chana handaba changi iram sida mari lainaba authority gi miyeng changbiu hare Lining Hall Nauria Fulo Charitable Trust na Sinduna Lamta Thabung Lining Mifamlen Asam gi Lanka da numit humni chupna pangthukre mifamasi na Hauna sang Jaribon Laishram Khunda Guest House kam Library sang amasana na ba miyam dagi tengbang nina na balem na kre loina trust asina numit humni chupna achauba kumhai ama pangthokna basu lemna kre hare Ahanba phase ki oina pangthokadoriba Outer Manipur Parliamentary Constituency Mirepta punna Mirep tarana thengnaragani ngasi Mirep se pisinbagi aroiba nimitta candidate ahumna magi Mirep se sing pisin ke Mirep sing adudi CPI ML gi Momoi Gangte Independent Mirep Amar Sankhil amasung Aam Admi Party gi M Khamchin Pau Joni Scrutiny thasigi kunmari gi ayu pung 12 taba matamda pangthoklagani Mirep che lokthokpagi aroiba matamna thasigi kuntaruke nungthil pung ahum phawbani hare hauji sanabagi pau Ngasigi sanabagi pauda football SSU Sinjamaina Neroka Sangak Pambu Maithiba Piduna First Led Dr. L. Begachandra Memorial Invitation Football Tournament ke semi-final sankre Imphal West District Football Association na Sinduna Thangwiban gi Thau Ground da team nipana sargyaduna chathariba First Led Dr. L. Begachandra Memorial Invitation Football Tournament ke ngasasana kiba quarter final match da SSU Sinjamaina Neroka Sangak Pambu goal 3-0 da Maithiba PK Ahan bahaf ki haurakpada team animakna semi-final changnaba yamna kana sanaba haurakhe match asigi kuntra suba minute ta center referee na SSU gi free kick ama pikhe decision adu penadabadagi Neroka gi sanaroi L Manitombina center referee da kinna thinba manba mawongda inbada referee adu sokpadagi hospital da pukatuna laikanake match asi minute 15 rom leplaba matungda 4 referee na center referee gi mahut sinduna makha taba match sanake match loiba fawada SSU na Neroka bu goal 3-0 da maithiba piduna semi final changkhibani SSU gi goal sing adu L Gogochana goal ahum Ras Khan Saidur Rahman amadi MD Imran Khana goal amam chankhe Lilong Young Social Service Union Lilong Bazar Imphal West na Sinduna Lilong Konung Lampakta Team Tarani Thoina Sarugyaduna Chathariba Ani Suba Lisu Junior Boys Invitation Soccer Tournament ke ngasasana kiba ahanba ground da LYDUB Lilong na AYC Arab Tibu goal mari amada maithiba pikre Ani Suba ground ke sana kiba da LCDC Mamang Lekai na AYLCA Arab Tibu goal ani amada maithiba pikhe
ahum suba ground ge sanakibada NFC Naran Konjilna AYLCB Arab Tibu Gol Manga Ahumda Amade Mari Suba Ground Gi Sanakibada LYDUA na MRC Judging Marian Kongbu Gol Mari Ahumda Maitiba Pikre Hayeng Ahan Ground da AYC Arab T Maning Lekai Amade LFC Lilong Ani Suba Ground da ALYCA Amade Sidol Judging Jingkong Lekai ahum suba ground da AYLCB Arab T MC Judging Awang Lekai Amadi Mari Suba ground da KMFC Kyamgai Amadi LYDUA Lilonga Sanagani Sanaroi Sing Amadi coach ki marakta lairi ba chaye naba sing asi Waroshin Protriba Fauba Taratare Suba National Sepak Takraw Championship Yauba M Sugi Maikai dagi ating bathamle hare Mars Kunipan dagi Kuntramatay Fauba Bihar gi Patna da pangthokadaba Taratare Suba Junior National Sepak Takraw Championship ta state ki coach oina khankraba Rakeshwar Amadi Durjit Lauthoktrabadi Sanaroi Singna Saruk Yaroi haina media gi khutangda miyam da khankrabani Wathoka sigi Waroshin Puraknaba All Manipur Sepak Takraw Association da wari sananaba ahumlak haibada pau amata Haidoratre Maram Kaya Asina Chatkadawriba National Championship asi chayetnaba kaya leire haiba takchare coach ani asina masana asibu lekha tahananaba honare haina M Sunalawi hare Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Mari Suba 57 Mountain Division Polo Tournament Team Tara Marina Saruk Yaduna Hayengdagi Imphal gi Polo Ground Hauragani Hawdopagi Tharamda 57 Mountain Division gi GOC Major General PM Bali Manipur Horse Riding and Polo Association gi President S Budasandra 57 Mountain Division gi Deputy GOC Brigadier Anil Huda Amade Manipur Equestrian Association gi President S Joy Kumar na Thorma Pusing Oigani Hare Heroes Foundation amadi Tapaspa Tabung Khongna Sinduna Tapaspa Ground da Mamang Thagi Tang Kunma Thoidagi Jimni Phuna Saruk Yaduna Chatarakhiba Ani Suba Geno Corporate Football Challenge ke Tongan ba match singi ngase sanakhiba ahanba ground da Rasprina M Subu Gol Mari Sinoda Ani Suba Ground ge sanakhiba da Endeavor na RK Furniture bu Gol Ani Sinoda Ahum Suba Ground ge sanakhiba da Hero Hitona Ron Enterprise bu Goal Ani Sinoda Amadi Marisuba Ground ge sanakibada AFC na LYS Group Goal Ama Sinoda Maitiba Pikre Hayeng Ahanba Ground da Langol View Amadi Equadiu ga sanagari Ani Suba Ground da Babina Diagnostic Amadi Imphal Hospital ga sanagari Jabalpur Army Boys ki chahi tara marigi manungda leiba football sanaroi launabagi trial selection thas ki tangkun marigi nungthil pung ama tabada thangmaiban gi thau ground da pangthoklagani thawai yawba football sanaroi singna numit humni chathagadaba trial selection asida matam sana ground asida laknaba thangmaiban athletic union gi secretary TS Sham Chandra Jabetna thadorokpa cherol amana khangalakle Karnataka gi Udupida lagliba methagi tangkunmathoi amadi kunithoi da pangthokadoriba humphunithoi suba junior senior master amadi women national amateur bodybuilding championship ta saruk yanaba Manipur Amateur Bodybuilders Association gi sanaroi sing khanbagi trial selection April gi tang taruki nungthilpung amamakhai tabada Kawa community hall da pangthoklagani thawayawba bodybuilder singna mabagi secretary natraga chief coach tagi akupa marol khangnaba yagani hari Imphal gi Khumal Lampaki Kang Sang da pangthokiba Ani Suba International Kang Festival da champion oikiba All Jiribam Sports Association gi Nupi Kang Sanaroi Singh amadi Lakipur Kasar da pangthokiba chahi taramari makhagi football tournament ta champion oikiba Sanaroi Singh okpagi thoram All Jiribam Sports Association na Sinduna office asida pangthokre Thoramasida Hana Jiribam Government Higher Secondary School gi Principal Oiramba State Awardee S Maniton All Jiribam Sports Association gi President M Brazakanta Amadi International Kang Festival gi Team Manager Oikiba Gopal na Thoroma Pusing Oike Saruk Yakiba Singna Sanaroi Singda Kudol Posing Piduna Ikai Khumnabot Ke Hojik ngasi nomge ngasagi pauda ICAL Ampel Pata ki phangba pau gi matung ina ngasi khwaidagi saba degree Celsius 39.5 khwaidagi ingbana degree Celsius 32.3 nungsita yawba ising maning bi chang ayukta chada marifu nungthuldana chada nifuni thoi nongjugi chang 1.2 mm ni haujaroi bada marui ba pau mukhana
राहुल गांधी ना केंद्र तरेतगी अप्सपा लौथोकले हाइना लाना फोंदोकलंबा अदु प्रजा सिंह मिनंबनी हाइना बीजेपी के प्रेसिडेंट चाउबना फोंदोखरे सा सन सिंगिसु इंश्योरेंस याउदुना कानाब लौब याय हाइना वेटरनरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ना फोंदोरके अमदी SSCU सिंगजमैना नेरोका संगा खंबो माइथिब पीदुना फर्स्ट लेड एल वेगचंद्रा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल चंख्रे ngasi goina dia STV na pizal paw mata solution jare mieng ta biriba singbo amuka hana khorum jare